Ovdje imam 200 ml mlakog mlijeka. Stavit ću kvasac, malo šećera, pa ćemo da zamesimo ovo fino testo. Kao što vidite, ništa nam ne ide od namirnica, samo to i brašno i ništa više. Ovdje imam samo 400 grama brašna i dodat ću jednu kašičicu soli. I ovdje dodajem nadošli kvasac. To je sve što je potrebno za testo. I sad ćemo da zamesimo. Zamesit ću testo i odmah ćemo da podelimo na loptice jer ovo testo se ništa ne čeka, već se odmah radi. Evo, ovo testo ćemo da podelimo na 4 loptice, otprilike, a onda svaku delimo na 3. To su jako male, sitne loptice. I oblikujemo male lopte, sklonimo sa strane. Jako jedan lijep recept, malo drugačiji, a vidite koliko je jednostavno i brzo. Evo, imam tačno 12 ovih malih loptica, sitnih. Evo koliko su. I sad je potrebno da svaku lopticu razvučemo oklagijom tanko. Razvučemo skroz tanko i maksimalno koliko može da se razvuče. Evo kako treba da izgleda ova jedna. Baš tanko. I stavljamo sa strane i tako razvučemo ostale loptice. Završila sam i posljednju. Uzela sam ovu tepsiju od 30 cm, stavila malo ulja i papir. Ovdje imam 100 ml otopljenog putera, znači 100 grama. I sad je potrebno da svaku ovu razvučenu malu koricu stavimo u puter. I stavimo je u tepsiju. I tako ponovimo sa svim ovim koricama. Samo je prebacimo, ali ređemo ovako, jednu preko druge. Uvek malo dodatno razvučemo, stavimo u puter i sve ide tako u krug, jednu preko druge. A vidjet ćete kad se ovo bude ispeklo, ovo je nešto najlepše što sam ja mogla da napravim svoje porodici, a tako jednostavno i brzo. Evo kako to treba lepo da izgleda, sve u krug. I sad je potrebno da sačekamo 10 minuta da naraste. Umutila sam jedno žumance sa malo mlijeka, pola kašike. Premažemo, posipamo susamom i pečemo na 180 stepeni. A reći ću vam koliko sam ja tačno pekla. Predivno izgleda, a mekana je kao sunđer. Vidjeli ste koliko je jednostavna. Evo, pogledajte odozdo kako je to lijepo. Ovo je stvarno nešto savršeno. Na lak i jednostavan način da napravimo jednu ukrsnu pogaču koju možemo da napravimo za kratko vreme i bez narastanja i bez ičega. Evo kako se ona odvaja lijepo. Stvarno, ovo je recept nešto sasvim drugačije. Evo kako je to, kao sunđerčići. 10 minuta da nam naraste testo i to je sve. Ovo je jedna od najlakših pogačica koje možemo da napravimo za našu porodicu. Neverovatno mekana. Ja se nadam da će ovaj brzinski recept da vam se sviđa, da ćete da probate da napravite za doručak, za večeru. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa. Ako budete probali, obavezno mi javite, pa se vidimo ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.